yakora humbara so no uyaba atakateganisiwe munonga nabwe nkanyi mbugana ubundi musango muzara live band za kizindo konka aro mbugana nkasentana wagati y'urubuto arika akari mka almost wabari nkari kugira ngo wa mbugana mutomere ubwo siko waba mbugana ko umuntu akugira ati mpa yico kuri kwatawe mutwarebero akonka time kahika kwako ndabendi yaho na urwo mumba koza butwaye tukora na butwaye tucura ubushenyi abantu bari umulayimulayiti to manya ba radio presenter TV manya ba cerebu bi ntutunga marwa mingi gabusha uburiye no kora n'umuntu akujya tuine nane stop ukagitekamo ukiza atera nka friji yona garukufuka no maga kufukagaza onko tutonotono tuti zo twino kutureta appetite so amarwa nyo because nkakora nawo gakaba mingi echo nensonga yokubanza ensonga ndizo akazame bintu byo kuteganisa bwa family mwe ningira kugatanike kukanya na nebinde binta kumanya nk'abantu bono kuba kugira ubuzuru ya ningira umukazi tubaguma hamwe hata umukazi kuyamurigireho umukazi akaza kamparo bankayikunka yagireho na cyaretero guyagaraka yabwe na depression ndizo ya man so nintekateka ngwecho nacho contributing a much aha kweyongera kwewanka masuka kongera kanya then of course na peer groups ezinde zo kugira ngo nkomwesongozo ko kuberya live band marwa ngagari waza stage ngari waza radio usanga nka radio zimwe zino uno tubara nka warbazo mwe nusanga ruyari radio neriyo mu community netari mu cyaro munongo so hatiga giza ga musyare veje kugira ngo hati kibambaga mangu wotine yatanyira mu atine cyakubasa gukora so ebyebyo nibyo bimfiteka teka nko muntu konka hinena nabana ba kushanga umuntu yagira ubutikizana no muntu uri akaguma na mujya ati ninza gukora ikintu ati no maworo nkaho kagira utana na tirinsu just wateresu boko nkaho ujya ngihina kuzatinza gukora nkakandi hatuzana utininja hine cyabankoze so icyo cyonka ncukumara mama siko gumana ogira ati kinko kuwa kuburya utachebizo kuteka teko tinkarwara kati hatu no tandika kubyama nabantu live ohendero kozereki urwire kumbe wabirotarwe so yes ubwire bakabampira meza ashatu nimbasima aba ARC English African Retreat Center bakampa meza ashatu kubana bambweraho nyo ikimbe ninkora tinkaba biha ngumbe ninsasura wa service kabiri yo kushashura kunka wogubaka ningira nko mbya masomero nyo bakweta nkabasari ningira nkahirwa mugisha bamuha basari kunkanye kimbe ninkora of course mbabarisa mbabanyusa kunkananye nko muntu mbe ninyongera kugura ibintu ebinde bamba bwira abantu byo kuteko byo kurya ibyo kunywa esano manyabiha kureba ngo because wari meza ashatu ukareba ishano byo kuyabira riyarara kukire na no kugaraka kutunga umubiri sejori expenditure eyimbe ninteka munonga umwat time zobwe nako muntu a social media kwanke mutware ebiri ningeshatu ujumuhereza I mean ugura mebintu mbenda kumuhereza sente so finally ubwire kubushire bangambira ngo nyetebekanise kwiza gukora ki kumwakira kandi irizoba nico cyatureta so we bari hine program zageze nabenye n'umuntu witakurikirana kurizira umuntu gwo kubanza bakajya ngo hato no bunabe namureta bubaza kuragura konka sheme gutandika kwetebekanisa kumanya kubara murekora arakora ki uyata cyuhine automatically nazagarka nabigarka so nyo program y'imbenyi abukuba nanyi ko muntu ibintu mu hatware turo no mukumuri tsabana ni challenge mpango konka nyonka anje ntamaseka kuzahanda no gemera menye hire kujya ngo yarga mutwaro wanje mbenna nikirizine na family yanje n'umucyara wanje kumurisa tukamunywisa tukamubyamisa turukuronde kinde cyukurata woninga turukureta bantubwe nako munyambabazi tukareba okutwamutandikira at least nkaka business because hati at the end of it all umuntu yasiba kwa katoro kwa kasanga ariko asa kumenko mitana yumbara takabura kwarachi takabura kunyotura kujya ngo ubundi baza kwika ku muhumuru mu ready yabo kuba yasetoyinga captain na inetari konka yes captain na inetari konka tugira ngo yaza kwika kutunga umuru mu naite ko kuba bantu zakasitori tujya ngo yahine nkakaduka no kuba kaduka kacakara arikuberaho dina yagumza makabwe no murumu akamanya ngo yanakera mu ready yakirga yakagaruka nkakaduka ibyo niyo program y'imbe nyine ntakumanya uko ndagikore konkore do mukambe na atebekanise kugira ngo nimbasa kutura nawo konka unfortunately kunyizire kunagamba nawo yagira ati ni nyendo kuzumuka wa mama wa nyina natura kako
ekintu ekindebere ngo nikicendeza stress yanje konka at the same time kirukunsuga umwanya abo kuba nyina atakubasa kumukontrolling abo kuba byona bigiye kubaho wanye nabenaza nano kumusigaho namusigaho kandi takamucomera no kumucomera konkanyo we cyo kubanza ntire mu sente zanje munonga natamubwire natamu abantu aba bamperiro nataho audience social media abo be noreba ngo real na yatakwire sente konkana nore nagarra mama nore yango kweraho ikintu kibi nkibasa kugira so hati ware yanje eri yacho kugira ngo tinkumanya because tokubasa kuremesa umuntu taho tokuzo mama wawe ni twaro wanje konka nimpora nisaba mukama muhwere ebyashomere neba muragurire abiteko munkora den nanye naguma nambugana yahiza kutirira tukatandika kumutwara umusozi nabwe nakadiru nanye ninkamuhereza nagenda nayishongora mayiware yanye no kugira ngo kuyakwika kuri yo mbwire buce akagaruka muninga akabura na supervision yo guma nagaruka because mame ndagaruka banu rwa kabiri na rwa kane so ibyo nibyo bice binyera rikirire konka the rest ngabenye no kwikiriza ngo yaba ine supervision na wenyine akamanya ngo nuwe because umuntu ayine myaka more than 40 tukugira ngo nanye ninjya nguraguma nawe mpaka myaka igana konka at least tujyangu for the start turebe ko yabasha kugira ukuyatandaka konka that is the state kandi kungambire na nyina yagira ati one ni umwana ninza kumwakira umwana wanje ninchiriza batwunga haba hariho beta we yo kugira ngo agira hiyabanza ubu bumwine ati nyuti nyine nsonga kandi tukujya ngo nyine kinguza kumukora ikikumuzibera marwa konka wo captain wenkawo ndebere ngo cyo kuzuwe wanyina ningo wabo nachikunda kuchira kugira ngo nyoko mutwara okay ahachikwati neneki nyenda kubagambira ngo tuyikirize na munonga umwe bukora ama radio na TV agaranga marwa gabushangaza kutukizaho amarwa gabushangaza kutukizaho community netwenda konka yuko kweza kusinda nayo ni kurugaho wasinda in fact no wo kuganywa nawe wenyine yakureba ukaruzinga track nakorgaho so tukendeza amarwa kandi abukubasa bagarigiko icyo nicyo cyo kubaza icya kabiri nyenda mentality yo kuteka ubangete stereotype obaniki yo kuteka utunanywa nubwo kukitera munonga stage mweni uko kundebo misho gabuto kundeba ngo ndusoba wese binkugamba no burabitara muninga wareba ntino mu radio na TV na nebindi kan ntakunyu kan nanyenda nyira ho tinguza kugira ngo tikanywa ubu kunkaburi yo oranyira wayirwo kabwe no wagamba abaganda mbajyangu gufuna kukabira ko nawo ukabira dada so wabwe na kugambira maybe twayintu turabwina bukutugambira maho amarwa no gakendeza ninga no gareka na nebiru rated yenjaga mirungi kuba manya ku keini na bihabindi so nimbashaba tusigare focused ebintu ebyo tubireke abo kuba binja mwareba babagambira abeshongoza babikozise barigire mwaho abantu binja bukurabiye yakire alivo yamani narigira mwaho uri umuntu batachikupangisa oninga nabakwazo mukamera urebyo gamba bitakwatagana so ningira ngo twaba turya bugumiza mu music yitwe katungurensi ninga journalism yitu ninga cyone cyo gukora DJing yawe kwera abantu nito twehwera bitokuza bongo byo tubyesasira 100% kandi to the government ni mangwe cy'ikintu kigumere kunka real haruna constitution haro amateka kugira ngo umuntu atareseza mu public atakora kunka turebe bitakora nozo mwanya gukushemerwa muri abantu bariyene baresezaho kandi mbakujya ngusigara nibasa kwa affecting in fact umuntu ari yarbaje kwenda kukirana no gwari nagereza so to the government and to the community real murebo kumwatwera ingukutwaye hwera abantu bamba bateraho nangeji smoking zone bazokwe kandi umuntu ataka aresa aka affecting abandi cyamuheru necyo kugira ngo ari umuntu akujya ati byo kugamba tuyamba naka karesize imyaka ninga naka kananywa marwa katine kwa atinyo agana magaraganje kuko heza kuba affected to kwa affecting family yawe yonka ningi uwenga abana bawe bayimbashoma nibarwo mwishumiro kuko heza kurimo umuzire wawe watandika kurebera akakushomesa bena mahu yakutandika kuryariwe hata mpaka kiriye nakurata uza kurebera icyakashatu tukahuriye umuntu mbamyango bamutera ho bakawusho baki so noreba ucikomari wo wenka kuko heza kuba affected nabantu bingi abo kuba affected dene cyamuhere necyo kugira ngo wabirotyo utewa amasuko deba abantu bari yo hata bo kubasagambira ukagamba umuntu akakwera ukarga umwe no takajyo twese nyobo nagagira ho nkoreke
nobasa kuija uronde kansara ningo ije ninga nanyo nompikirira nimanya abantu bingi no bako abatari aba abumanyira ombwire bwa ema no mbindi nobwe n'umuntu nakwera no rugakisibecho bye mama bakamba kosane bitokoza bunge binkonka meskarama hata nayishanga imyanya ndabenzamu nukatakira Kampala ayo umwanya nabakwita divinity club gikeri bakamba gita divinity lena rugundo kwa biguri bwayisemba kwita Eden Park then Lions Club na guguru bwayise aro club bakamba gita Missouri eri Kawempe Bagajo za Karenda Makinde je myanya kanjira kuzaho Sax Pub na Janankumbi then yaja mingi pesa je myanya kanza mu kweshombo karaoke so ukishanga group ina benyina bingi bakamba so ba introduce to alcohol so kuna jiru ngamarwa pora step by step amarwa giza gabaniji natanka kunywa extreme so nikachirika sense nabo kuba that was my problem so kumugambe bitokoza bongo ubundi mutateka teka injaga teka no my problem was drinking excessive drinking so kuna rebere okunywa kwatanka kunsisire muri mu abukanywa n'inyegesa instruments fitera keyboard guitar ingoma saxophone trumpet nareba ntach concentrating ngamira mu yanje usanganye n'abana bo kwegesa bashashwire but ndakuteka wundi sanga ukunywa ata intebo yanje kutwara ubwire bwingi kukira yishime kwani nareba gatanka kunyiha arabanywana baje something must be done so no arjiriyo kashirira mnyano wanje Kachina arona mnyano wanje nje mutahani so hadi no yanyambira katera Kachina because I never had Kachina sport kana naje kantine nambaye kan kama ziri myaka minista kumuri nduko muhuriza pati tutakumiti baba kwankanda hari na bari yambara so kuna mgambira problem yanje namuje ati I feel like being rehabilitated at time of yashire kiratwire bwire buringo yija ati tujya itwaza bagera twafuna mu cyabishana ngata kumanya ngo naija kundeta mwanyo bonka kishanga deep inside nkashembero kangu poliso mu show nikufunwa bache bingi bari yo kode ya safari so opportunities in case nizitungwa abantu bache so kuna funde that opportunity ngaja kanju kozese take home tuma show me this program beje ni marebero che tineme kitabo for example kakatabaka ndogari bageta Alcoholics Anonymous aza kinem steps there are 12 steps step yoko banza negira ngo we admitted that we were powerless and unmanageable of alcohol so life yanje kayaba unmanageable manager wanje wa music nkambi first awuhona amanyiro yaenda kusisikara naza kureba nareba ni tunga appointments kutunga gigs umuntu akushashura na kwenda mukoro ohindero tajire hangofu mbyetegereza so naza kora narangu sincerely ikintu kiro nsisikara out of hand so Kachina kuya desraha program yiji bozo wasanga no ruzi ngemere monkesha tu umwaka gumwe ikiba cyaba overboard so icyo gukora kiruho tuye kiba kwita relapse prevention plan kugira ngo tuwagarika yinyuma so ibi byona mbine nshomesiwe biteko mu ngora kandi kindi niyo nkasanga ngo ubwira bw'inyikanye time ninja ina bitakusi kandi bajango anaido mind is a devil's workshop so ko sanga ubo bwiro bunyine bwingi bitine cyo gukora hati nkamute ko muri konka hati already nyine studio inkuza kuba ngora nayo kandi nyine bintu binje byo gukora kwegesa instruments kind of course na nogarka murimo gwanje gwa radio ngaza gukora konka nkangutira poza abo kugira ngo nkaba ninyehurira ngo mbira twinungi kamba zinatunga support ebintu byo izere kwega ubwo biro rya ninywa konkati inkurisi abo ko bahano bakora tests shaga mayo bamanya buri kimwe kirimo kemiko yonerimo so no kuba honest ukagamba amazima ukaba open bakamenya ko bakuyanga
then ikindi no kugira what we call willingness kushanga iwe kintu kikunze okire attention abo kuba hatu waza kuguza ha ARC anka bintu igane bitwegire wano ndero mpasi makanye no nkoma ite plus so ibyo bintu bibiri mbiyegire kugira ngo ugire honesty ninga sho gamba mazima kandi ugire kukunda willingness abo kuba nyondebera abantu binja bakurita umwanya gwa batirambira abazira babo konka niyo washanga ngo nkiza ntari yampingo kimaza ngo I had the willingness aza umuntu nico runje munonga kuba wamanyire ikiri mu kintu nkikuyamba kukirwanisa okuba kugira ngo injoka yakuruma noti no mwina so niwe njoke kando abanchita futilo mu so nani ngamba amarwa ningamo ngarabiremo nganywire nimanye birunji byago nimanye bibyago so umurango mfite no kugira ngo abakwa bariyo ko abakinira same problem mu kayinde nyine muyize tuganire all things are possible mutakazo ko mukabona bamukafero ko Mustera habeshongozi tereze jo maranga murungi abeshongozo nkabzo boko abeshongozi batayibanje field yitu so challenging and tempting so nibaherezo umuranga wo kugira ngo mu valuing ikimuyime people value us kushanga ngo nimbasa kuyamba produce a song konkeche shongoro cyo yono za kupromoting ninga kuperforminga usinze niyo narebera abeshongozi binja bakuza stage basinze bari mwana uko eshongoro so reka to valuing ikituri let's value the talents we have reka to valuing abantu abakutwicerezamu omuntu akwasa kushashura sente akiza kumweshongoro sinze ndetse tukushwazana munonga omuntu takubasa kwereza sente zi ngecyabe cyambiro omuntu kwereza sente akakudeposit ngo yino kweshongora mukoro kabura that is very bad kandi biro ho munonga so umuranga gwani no kugira ngo let us evaluate ourselves to eshujume tubase gukora ibintu bibiri kuba supporting abo kwa twarwo families and we have to go back to families we cannot be detached from our families so ninja kubashikaho nganire munabo then mbonegaka umungurko izete ngoro batugambira gwishongoro ngo buryo biwahandikiye byishongoro yes buryo kwenda buza kushoboza nano kutama kapera nk'abantu abemba maka peni yaweza kumuna kapera ka East African anse mu yakatire muri Ankole mu so rakeshongoro makita nkandikire ndya mbalabura kagira mbalabura muve kundigi omwenge mubi muve kundigi duli balumu gukusule bali get ready award and keep it steady balabula muve kundigi taribesiga arake shobora ko taribesiga natsikambere kugira ngo eteshongore cyo taribesiga kirama makuru mingi abantu abayembagura marwa abamwe babembagagura batari kugira ngo bakunda umuntu munakunda kaptine naenda kwihamura ubonera indomo romogwa naenda kutishura muswadi eteshongore cyo kigira ngo otaribesiga abantu bona ati banywani bawe okunde bingi konka kandi oyesige bace abamwe nibebwa ngoriya hambwa niroro muhiji hati no wanje niwenye chakareno rwawe abantu nibinja batari kwendeza okimanye hati konka nibebwa wenseji erime bibungo hamwe nepanga kandi enseji nikabengo katasero mwe iwe ndebo shake hati no rwanje nchakareno rwawe Yesu Selecta, kuluta ningale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.